je od jedne uspješne reklame napravljen dugometražni film? – 2012. godina je i 19-godišnji ruki Kyrie Irving oduševljava sve fanove NBA-a svojim vanserijskim driblinzima i koševima oko obruča. Imao je streetball način igranja, ali na NBA nivou. Tog leta, nakon što je dobio prestižnu nagradu Rookie of the Year, prilazi mu Pepsi sa idejom da zajedno snime reklamu pod taglineom prerušeno gazirano piće sa 0 kalorija. Zašto je bitno da je prerušeno? Zato što su upravo uzeli Kyria i prerušili ga u starog košarkaša koji je već sad u poznim godinama, ali koji je bio fenomenalni streetball košarkaš u svoje vreme. Uncle Drew. Uncle Drew sa svojim nečakom dolazi na lokalni teren gdje se već igra partija 5-5. Nakon jedne povrede, Uncle Drew dobija priliku da izađe na teren i pokaže svoje umeće. Nakon nekog vremena pretvaranja, Uncle Drew ulazi u svoj NBA fazon i počinje da dominira teren. Pepsi odlučuje da cijela reklama bude kao hidden camera show sa minimalno brandinga. Reklama je bila toliko uspješna da je Pepsi napravio ukupno 4 epizode koje su ukupno na YouTubeu preko 120 miliona pregleda napravile. Kyrie je toliko bio oduševljen idejom da je nakon 6 godina snimio i film Uncle Drew. Kyrie, poznat već po svom novom nadimku, zove svoje kolege iz NBA-a da učestvuju i u filmu i u reklamama. U reklamama su učestvovali Kevin Love, Nate Robinson, Bill Russell, Ray Allen, a u filmu Shaquille O'Neal, Chris Webber, Reggie Miller i Aaron Gordon. Šta vi mislite, da li je ovo najzabavnija reklama sa jednim profesionalnim sportistom koju ste vidjeli?